Ai supaseta ko serere nesediku nepide unakwa na parasha diskito na seo ejatarabu kalu music lo isiala tarasia ka cage ai boisho achi ejasasia kada itemo kinto sa josi kanwe jauna buaka ainera kirikes kapoti jauna taremano lo moding ko temlo lio pate loka UPC kesa lomu to Aigang omoding lo erayo bonipe Pascal Amuria nese chairman lo UPC Kosoroti City abunetu ana Daudi ngai bobo tuke kalu lo Israel lo Jerusalem ara ngai solo mo Okoke donc wana anyeta kile poro no kape ngai pele la nyeta kile kapala nyesai tumonor Epolane essa patagesi kuna hii nese jeni inyesi tunga tukuliana si Jason ngara kinaso isupia seta omoding ne sabu lipitunga achoikina kedelwe kirito rabeko ya muneke kiror bagolange motoka la kipi bagolange iwe man kere bagola ritus boromu iboro une rasu serera ne famsi ute je boro la papa iboro un lo Okabe foundation erali tunga lo serere ne pene lore famsi gola riboro Okabe foundation eropeja yi ikwata sese cholo mo akopari ngoda adona somne polo mere kaneja ibo babu anedio pelo era oboni pe Martin Onguruco nese lipita siakalo serere jeki nyisa muno kobalebe iloso parliament kano Ajiun ikaru kalu Ipolok lwenya mete ropiti na barapugan erai lwenya mete Ipolok kere isolo sine lo Uganda epone moningasi imeda ononi konyikara kisa kenyauni ipuade pare ikido kitu ngalo telo nikara kisa kenyauni bible balabe ano tunana jero kwa bikaruke erasa kisa kenyare ekisi lo Uganda epeka kina kenene rile deki itunga ko serere kese kotosi engare non lo ebuna itojo kara krono ashoman nepeka ikeunu kesi kotomo bakoro ejachieda aduko ini sesomero ayauna solasi kedai angara kisa eduke kanisa le moloka kedai janar kosidwe danari shomiso dani babeka de ngara kisa janar kosidwe ngaron ko saya unikei ade ongale titungo chalo isomero ndo vai tiroti ikote ngare non le jaskede ao misho ngaron le pedore einer ngon no ekoto setonga sabitingol ne selotori sera kalaya kanwa tiakun ie ngare non lo ebuna ngare nikiri kesi koto mukariare lui deuna Godfrey Ojore TV East Serere.